Dostlar, bizning Aygurkun böpü bo'lib ketdi. Nga deydi. Ay, nga deb o'tir. Alixon bir böpüge so'zga sol. Nga deb o'tir. Nga deb o'tir. Böpüge ma de, so'zkini ber. Canım bu işin nanay. O şunday bu işin nanay. Ona oyun bu benim küçükten bu işi. O şu oy bu işi. Elde başkandaş bu işin. Allah o bu takıçladı. Sandır. Oy bu ağzından yiyse batır. Soskısını saldırsa. Alixon soskısın salsa böpüş koy ol böpüş kişkende böpüş. Ananayım baladan tavuk aldım daladan böpüşün ey böpüşün şende gana böpedin ananayım böpedin. Alixon kime o? O enganga deb otur da. Karnaşıp kaldı mı? Karnaşta onda. Parmanaktan süt kuyup akıp berse butulkasına. Kattırak şarda olsun. Böpücüladı. Alixon böpün. Söz sal ağzına. Bir söz kısın. Böpüge bir nga deb otur. Hadi. Ha. Hello bay, kışından ayналdım. Böpeden ayналdım. Özü jütülüp kalgan böpü, özü jütülüp kaldı. Özü jütülüp kaldı beri. Dağı da girip böpü yetip kaldı. O böpü kan böpü. Böpüne alo paşkal ke. Alixon, bir gel. Böpüşte alo paşkal. Kakatı kılıp kaldın. Bir gel böpüşte alo paşkal. Alo bay. Hani? Ha böpüşke. Gel Alixon böpüşke nem veremiz ki. Gel Alixon böpüşke bir. Böpücüle batır nga de batır. Böpüge bir. Bir böpüşke bir. Nga de batır. Kan da çıkıp batırma? Bir. Ey o halk kaşlı öz şeyinde verip. Ey böpüşke birse Alixon. Böpüşke verindir böpüşke. Elli böpüşüm. İhtap kaldı böpüşüm. İhtap kaldı mı? Böpüşün nanay. Alixon sen davşın böpüşe ne o Aygurkun böpüş. Sen böpüşemişsin. Uyma bu sos kısınap koyup otur kayta. Böpüşümüzdün. İhtadı mı? İhtap kaldı. Onda bir çiğitnana kirişki mağabıdın yapış böpüşke. Şimdi böpüşümüzdün tısı tügöl ekön koy bırak. Ketik tişleri var da bırak. Sonda da tişleri. Böpüşünün tişleri. Kırçak gitken tişleri var. Kırçak koygan tişleri var böpüşünün. Böpüşün. Ey böpüge bir. Alixon böpüge. Hadi. Korkum hadi. Hadi böpüşü. Ne böpüşü yemedi koy onu senimiz. Alixon böpüşke bir. Böpüşke bir deyim sakın. Böpüşke bir alo paşka bir. Ey urma. Uybay böpüşüm durkanmış. Canım kıskantaydan böpedin. Ananayım böpedin. Böpüş. Kende gana böpedin. Nga dep qaytып жылап қалады ау деймін ya. Сол кезде әкеп бересің кирешкеде. Кәне, Aygurkun. Süper. Әкем. Bir. Böpüş. Ne oldu şlavatır? Butukunu akil ana butukunu. Aldım. Hastayı saldım ha. Böpüş kalaskeye oturacakşı şimdi bana. Kireşki birikşi ya. Kalaskeye oturacak böpüştü. Ona böpüşünü kalkıp götürüp otur. Böpüş oldu bu bizge. Gel ikimiz. İki жағынан. Böpüşümüz yanında diyeyim ya. Böpümüz еңбектеп кетті біздің. Böpümüz еңбектеп кетті.
Біздің бөпешіміз. Ай көкем деген. Бөпешіміз. Жеп отыр керешки. Керешкі жеп отыр. Өзінің тісі шығып қалған бөпеш екен, иә? Иә, шашы да дөп. Шашы да ұзын. Тісі шығып қойған. Андай бөпеш рахат қой, иә бөпеш? Бөпеш, әнәй. Әнәй. Шындай қызы қайда бар? Шындай бөпе қайда бар? Әлихан! Ей, соскасын әкел бөпештің. Суын әкел. Бутылкасын әкел. Әлихан, сен дәусің ғой, әкел. Жылайды. Бер, бөпеш қой, ол жылайды. Иле, бер. Ойбай, анау шоқпар әкел атыр, анау ұрады анау. Аяқ кел. Мынандайды алып бақты. Ей, бөпеш. Бөпешімізді ұрады ғой. Ұрма. Ойбай, давай. Аяқ киім шкафқа барып апты ғой мына. Ой, аяқ киімді. Бұл сөйтеден. Бөбешке әләупайды. Әләупайды. Әліқан. Ойбай. Кіші көп қойда қатты айдалдырады. Әләупай. Ұрып кетіп бұратыр ғой. Ей, әкөре. Әләупаш де. Ананайынғы жинен. Әләупаш. Әлихан. Айнал. Опай. Сенде ғана бөпеден. Әлихан түсінбей қалды ғой, ә? Бөбіш болып кеткені. Ай көркем бөбіш болып кеткені. Бірақ керешкі жеп сонымен пәс болып жүр ғой, ә? Берке бөпеш әләупайды. Ананайым бөпеден, әлді бөпеден, әлдилай. Түсінбейді ол онша. Әлді бөпешім. Обай, еңбектеп атыр. Ай көркем жерге түсірші бұл бөпешімізді еңбектейтін шығар. Ананайым бөпеден, еңбектеп кеткен бөпеден. Еңбектеп кетеді. Ай, Әлихан қараш бөпеші, еңбектеп кетті. Ай, бер қара, бер кел. Бөпеші, мінеқа қарай. Кел. Чипсы жерге қойса, соны жеуге келеді. Келе ғой. Бөпеші. Ай, көркем деген бөпеші. Әлихан, сен де еңбектейсің ба? Әлихан жүгіріп кеткен ғой бұл Әлихан деген. Әлихан, ке, бөбешке әләупай деш бөбешті. Әләупай деш. Әләупай деш бөбешті. Әләупай де. Бөпеші кәні бөпеші. Бөпеші. Шентай ғана бөпеші. Ей, апар бөпешке, мәде. Ана бөпешке бер бөпешке. Мәде. Де біледі. Жылап атыр. Мәде. Басын түндесің. Жата ғой. Бөпеш шаршап қалды ғой, еңбектеп. Көркем деген бөпешіміз шаршап қалды. Орат көрдіңіз ба? Бұл жаман. Жата ғой. Сөзкін әкеліндер, Әлихан, сөзкін әкел. Ана отыр, әже. Әдей өз әкесін. Сөзкін әкеш, Әлихан. Жыла. Бер, Әлихан анаған. Бөпеге бер, алдыңыза. Лақтыра салған үші. Лақтыра салмасай, сол ғызсай. Ал. Әлихан. Ұқтатшы, Диля. Әләупай қып, ұқтатшы. Әләупай. Ұқтап қалдым. Ұқтадың ма бөбеші? Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздер бізге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!